invitation and offer مسوات عدمة ويكا سمس عدمنا ويمس نعدمو أنتي كنبل نقل إنا خنمار لومي if you are going out for a meal نابنت تقابيز كون كهون خل عند حردات كوصها لهم you will need to make arrangements كوصة رايد ليكم with your friends about when and where to meet مالتي مع أسن عبين كم ترخو you will also want to order food مقبون كتزوزو تدليهم يقبأكم مالتي and perhaps tell your friends what food you like and don't like لازم عند كان انت عينت مقب تفتو انت عينت مقب تسألو كتزاربو تدليهم سلازي these phrases in this video abs videos allow phrases حركات كهون خلو استفعل على نقرات مالتي will help you to do all this with confidence إذا خلو نقرات بconfidence كم تزاربو ويكا كم تقلصو كنرينا مالتي سلازي نجمر سلازي نايلو معنا فيديونا it has 4 stages مالتي 4 درجات حيزلكم يمت يزلوخو نايم جمريا stage 1 making arrangements مقوصار مالتي مستوم سبات and stage 2 asking for information about the food بزعبات مقبي حابريتا محتات كم يجرنا حابريتا نحدد مالتي stage 3 saying what you want to do انتي كم ندلي نمنقار مالتي stage 4 saying what you'd like dislike prefer انتي ناخن بلابزخا فتير له أفتخون إزي حشان نمبالكن تاي كنتك أم نخل أبز فيديو هنرينا سلازي نخيد بستيج 1 نجمر مالتي أب stage 1 making arrangement قوصرا مقصر when you make arrangements with people مسوات مسنو قوصر you may want to check if they are happy with the plan سلازي مسوات تواتيرنا نابنت أكم زبوتا نراخر إلنا يوم if we want to check if they are happy with the plan مستي ناتنا حسب يسامم علو ويحق صمدوت ناتنا قطرة نمحتات انتي نبل مالتي كم يجرنا إنه نحطهم زلنا تحسب ناس يقبلون وما يقبلون كم يجرنا كنحطهم يقبع مس نبل نايم جمريا we use how would you feel about how would you feel انتي يسمعك ويكا انتي يسمعكي نبال مالتي ويكا كم يسمعك مالتي how would you feel تلنا كم يسمعك نبل لنا مالتي example مثل how would you feel about having dinner in town درار كتما انت نبلع كما يمسلكا ويكا كما يمسلكي كما يمسلكم okay let me repeat how would you feel meeting at the restaurant at the restaurant انت ترخم ناس كما يسمعك نبلع لنا سلازي ناينا نقبر زلنا قوصرا نحزال لنا قالايكا if we are knowing or we are checking if they are happy with the plan مستناتنا وطن يسامى معديهم حقوسات دهونو يقبلوا ودو نحات لنا مالتي سلازي قوصرا ما حستايتبلو how would you feel meeting at the restaurant at the restaurant تترخمنا كما يمسلكا كما يسمعك كمون how would you feel about eating earlier قدم لنا انت نبلع انت يسمعك ويكا انت يمسلكا مالتي سلازي we are just asking if they are happy or if to check if they are happy with the plan مالتي مستنانا وطن سامع معلي ما يسامع معن check نقبر علينا مالتي سلازي how would you feel انتنا how would you feel about انتنا كما يسمعك كان بلو لنا and also we can make arrangement مالتي arrangementون بوغيرنا حنحز نخيل مالتي and to ask people if they would prefer a different arrangement استفلي حساب كم كيهلوهم المحتاج كنت هيتكلم مالتي سلازم داخل نبل نخيل would you prefer ويكا would it be better كنبل نخيل مالتي انتي نبل لنا ممارس كارو ويكا ممارس كدو نبل لنا مالتي سلازنا عملنا انتي نبل نخيل would you prefer it if we went to a restaurant near you نابتغا هذا اللو بيت مقبو انت نخيل ممارس كارو يبلو له مالتي سلازي يمرص له مالتي arrangement نخقبروس يمرص له ويكا وزرانا محاس would you prefer if إنما مالتي would you prefer if كنبل نخيل مالتي انت مالتي if would you prefer if we went to a restaurant near you أبتغى هذا اللو restaurant تخد ناس دوم حاشا ويكا مرز كادو نبلو لنا مالتي سلازي arrangement قوزرا نحزال لنا كمون نتسب حساب نفلت لنا مالتي and again would you prefer if we didn't invite her انت زي نعد ماس مرز كادو ويكا انت زي نعد مارو مرز كا يبلا له نمنتاي حسابون مفلاتي زيجي كعد ما يدلي نتاسب بسو سلازي انت زعد موزل سبكا دايبلو له انت زي نعد ماس مرز كادو بلو سلازي would you prefer ممرز كادو مالتي would you prefer تيلا ممرز كادو يبلا لنا would it be better to go to a restaurant that we know
ናብ ንፈልጦ ቤት ምግቢ እንተንኸይዶ መሓሸ ይብላሉ ዝኻ Would it be better to go to a restaurant that we know? ናብ ንፈልጦ ቤት ምግቢ እንተንኸይዶ መሓሸ ያ እንታይ ይገብራሉ he is asking to know his opinion ማለት እዩ ካለ ሓሳብ ካይህልዎ ንምፍላጥ Would it be better if we ate somewhere? ወፂና እንተንበልዕ ዶ መሓሸ ይብላሉ ማለት እዩ And to make sure someone is happy with a plan. ምስናትና ውጥን ወይ ከዓ ምስናትና ሓሳብ ሰባት ይሰማምዑ ድዮም ንምፍላጥ ክንታይ ክንብል ንኽእል is ኢልና ሓሳብና ገሊጽና ካብ ኦኬ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት Is 7 o'clock for dinner okay with you? ሰዓት 7 እንተተደረርና ኸመይ ይብለሉ ማለት እዩ ሰዓት 7 እንተተደረርና ኸመይ Is it okay if I get to the restaurant later? ናብቲ ቤት ምግቢ ድሓር እንተኸድኩ ከመይ ይብላሉ ማለት እዩ If the waiter or waitress has brought the food, the waiter ወይ ከዓ waiter እቲ food እንተምፅሙልና to the table ማለት እዩ but you need something else ግን ተወሳኺ ነገር ምስ እንደሊ እንታይ ክንብል ንኽእል ስለዚ can I have ኢልና ክንገልጽ ንኽእል ማለት እዩ or could I have ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ can I have or could I have ንብል ማለት እዩ እንታይ ንባል ተወሳኺ ነገር ምስ እንደሊ ፖላይት ወይ ከዓ ብትሕትና ዘለዎ መንገዲ ንምዝራብ ከዓ ፕሊዝ ንውስኽ ማለት እዩ ንኣብነት can I please have another fork ፋርኬታ ዶ ምሳለወኒ ወይ ከዓ ፋርኬታ ዶ ምሰምፀኻለይ ይብላ ኣለኹ could I have some water please ማይ ዶ ክህልወኒ ወይ ከዓ ማይ ዶ ምሰምፀኻለይ could I have the bill please ሕሳብ ክንደይ ወይ ከዓ ሕሳብ ዶ ምሳብካኒ ወይ ሕሳብ ዶ ምሳለወኒ ንብል ማለት could you bring us the bill please ሕሳብ ዶ ምሰምፀኻልና ንብል ኣለና ማለት እዩ to ask whether a particular food is in a dish ንደልዮ ምግቢ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ስተ ኣብቲ ውሽጢ ምግቢ ኣሎ ድዩ ንምፍላጥ ወይ ከዓ ንምሕታት እንታይ ንብል is there ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ንኣብነት is there any milk in this ገለ ፀባ ህልዎ ዶ ንምባል ማለት እዩ ፆም እንተኾይና is there any milk in this ንብል ማለት is there any alcohol in this እንሰት እንተሃሊና ዝኾነ ዝተኻ is there any alcohol in this alcohol ህልዎ ዶ ንብል ኣለና ማለት እዩ if the waiter or waitress comes to your table to take your order it's a waiter ወይ ከዓ waiter ክእዘዙና ምስ መፁ and we haven't decided what to choose ማለት እዩ እንታይ ከም ንመርጽ ከዓ ኣይወሰናን ስለዚ እንታይ ክንብሎም ንዕኦም ማለት እዩ ፀኒሕኩም ምፁ ወይ ከዓ ኣይወሰናን ዘለና ንኽብሎም እንታይ ንብሎም say we haven't decided yet እንተልናዮም ኣይወሰናን ዘለና we haven't decided yet እንታይ ማለት እዩ we have not decided yet ክሳብ ሕጂ ወሰናን ዘለና ንብሎም ኣለና ማለት እዩ could you come back in a few minutes please ፀኒሕካ ዶ ምስ መፀኻ ወይ ከዓ ድሕሪ ቁርብ ደቃይቕ ዶ ምስ መፀኻ ወይ ከዓ ምስ መፀኽ ንብሎም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዘይወሲና እንታይ ንብል we haven't decided yet ክሳብ ሕጂ ኣይወሰናን ዘለና could you come back later ፀኒሕካ ዶ ምስ መፀኻ ንብል ማለት እዩ to ask if something is available ሓደ ነገር ኣሎ ድዩ የለን ንምፍላጥ ከዓኒ እንታይ ንብሎም ማለት እዩ ከምዚ ህሉ ዶ ገለ ንብልና ምሾ ስለዚ ኣሎ ድዩ የለን ንምፍላጥ do you have ንብሎም ማለት እዩ ንኣብነት do you have a table outside ኣብ ደገ ጠረጴዛ ይህልወኩም ዶ ንብሎም ኣለና ማለት እዩ do you have a children's menu ናይ ህፃናት ሜኑ ኣለኩም ዶ ንብሎም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ያ ኣለዎም ድዩ የብሎም ዝኾነ ምግቢ ዝተፈለየ ምግቢ ክኾን ይኽእል ኣለኩም ድዩ የብልኩም ንምባል do you have ንብል ማለት do you have ሽሮ do you have pasta ክንብል ንኽእል ማለት እዩ and to tell someone that you don't like a food ሓደ ነገር እንተዘይፈቲናዮ ከዓ ወይ ከዓ እቲ ምግቢ እንተዘይፈቲናዮ ከዓ እንታይ ኢልና ኢና ክንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ንብል I don't like ኢልና ንቕፅል ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ናቶም ስጋ ጥረ ስጋ ኣይፈቱን እዮም ክንብል ተለና I don't like raw meat ጥረ ስጋ ኣይፈቱን እየ I don't like fast food ቁልጡፍ ምግቢ ይፈቱን እየ ወይ ከዓ ናይ ደገ ምግቢ ይፈቱን ንብል ማለት ስለዚ ሓደ ነገር ዘይንፈቱ እንተኾይና እንታይ ክንብል ንኽእል I don't like ንብል ማለት እዩ to say very strong that you don't like a food use I hate ኣይፈቱን እየ ክንብል ፀኒሕና ይጸልየ ንምባልካ ኣይፈቱን I don't like ይጸልየ ንምባልካ I hate ንብል ማለት እዩ
نابنت spaghetti زي فتون تخوينة I hate spaghetti. I hate spaghetti يبلم. And if you want to say that you like one food more than another مالتي حدا مجبي كاكال مجبي أبليسكم تفتوه انتهونكم انتا يكتبلو تقولوا سلازي انتا ينبل I prefer إلنا نجمر مالتي يمرس مالتي I prefer water than beer نبل مالتي ويكا I prefer water to beer كابيرا ما يمرس نبل لنا مالتي. And to talk about something that you don't like to do حدا نجر كأخن جبرو ده سيف لنا ويكا أيضا إذا سايمرس نبال كنتا ينبل I prefer not to نابنت مشت مبلع عيفتوني ويكا مشت زي مبلع حشن نبال مشت زي مبلع حشن نبال I prefer not to eat at night مشت زي مبلع حشن ويكا يمرس He prefer not to eat a lot of meat. He prefer not to eat a lot of meat. نسو بزح سجا زي مبلع يمرس إبلا اللهم عليك. سلازي نايمود داتا رسناها saying what you like, dislike, prefer. نفت ونجر ويكا زي نفت ونجر ويكا نمرس ونجر نمزراب تاينبل. When you are eating in a restaurant, you may like to talk about the food that you like and do not like. أب حدا ريستورانت تهدينا بزعبا فتنا يوم مجبي ويكا تسألنا يوم مجبي كنزارب قديتا إمالتي فتيه اللغو ويكا يفتخون كنبل. يقبلنا سلازي the simplest way to talk about things you like تازغللت من قدي بزعبا فتنا نمزراب ويكا نتمك بخمس فتنا نمزراب تاني I like نبل مالتي ويكا I enjoy نبل مالتي فتيو دسيلني مالتي I like this food اسمك بفتيو I like to eat pasta مبلع فتو خمس فتنا نمجلس I like نبل نخل مالتي I like. Great job on completing day 7. شاعي معلت بمودنا أنكو حقوسنا. Today we learned how to make invitation and offer in English مالتي. Remember to practice these phrases in your daily conversations. أمنا معلتا زرركم كأن نخد كاملو يمحسنكم ويكا ذكروا بأكم. If you enjoyed this lesson as the video انتفتيكم مو ويكا استمرت انتفتيكم مو please give the video a thumbs up. إتكم عمدلو. Share it with friends. نابعرفتم شربلو who are also learning English المارزو لو سبات مالتي and subscribe to our channel for more daily lessons تفعل على الفيديو تاعت نغبس حكم subscribe قبرو and don't forget to hit the notification bell أذان يدو الملكة هرموا مخنياتو you will know when day 8 is up شامنا مع التمس مسات قد تخمزكم متان and see you in day 8.